зангай, мехель дени, мескер дени булать. Эбе Машарова Татьяна Максимовна. Тудар республики Нарлат районе кереден Чаваш тегермел ялинче пурынады. Тегермелди педемишле пелю параган вадан шкулда Чаваш литературине тада чилхине берендедіп. Видео югередене Николаева Валентина Александровна шак шкулдах педагог-организатор болза ишлет. Мехел дени, мескер дени булай. Ыйцамыр шумыр передезен ден. Менема везем кава уярбала, юхаще шывын мазыр тахшан ден. Мехел шитмен. Мехел дени, мескер дени кава. Ыйцамыр кайым хур ушканен ден. Мескер жен фыл пайдах шурамыкран весе ирде анмаст карды белей. Мехел шитмен. Мехел дени, мескер дени икен. Ыйцамыр бахчари улмушире. Ма он шешки чымырдансақ шитсенде, тепрешір кажадех шуралычен. Мехел шитмен. Мехел дени, мескер дененде. Ыйцамыр сырмегу боскачинжен. Менема патнех шитсенде, пусмаствал хелехне пюрни белей. Мехел шитмен. Мехел шитсесене шумыр ярына, шунатлы чун шүрден шыриана. Чечек папки илем-лен шурлат, еркебелен юрриде юрланат. Мехел шитсен.